تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله معز من عطاءه واتقى، ومذل من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، من توكل عليه كفاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اصطفاه واجتباه وقربه إليه وأدناه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، والموصي بها كثير والعامل بها قليل. Mga palanggungan hakam Islam, muna ring hakatan pamuji patuhan na to Rabbul Alamin, amuin nang dihilikato tanyusin sa lago-lago nikmat, amunin nikmat pag-agama
nakatayong babaw ring hakatan nikmat halaw man sin gumiini. Murah-murahan amuin makaka kita niyo parsukuan pakania. Tiap-tiap aun pag tipon-tipon sing kita niyo biya sin lokal ini. Asa biadto in wasiyat sing kami. Muna yung ginhawabaran namo pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. In masakit sadya, mataod in magwawasihat, tiyo in magaamal sin piyagwasihat. Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Biniin kato taniyo in kabtangan nasabot yadto. Sabda simpamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkatan sin ummat niya makasud sulga. Amura hindi makasud sulga, hindi mabaya sumud. Manjari long si mga sahabat doon ha waktu yadto hisiwi sabya Rasulullah hindi mabaya sumud at tawa hisiwi pag-ianon dito rin mabaya sumud. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiw long niya imagtaat kako sila tuin mabaya sumud. Hisiw magmasyat kako amwad tu hindi mabaya sumud. Naman jari yan matarang kato taniyo. Daran na to pagkarunguhan ha mga kaulamaan na to. Intimbangan sin makasud surga iban sin makasud narka. Intimbangan niya hawak to kahinapusan na sin waktu way na waktu rugaing. Amo na in waktu wayron na adlaw rugaing kahinapusan na sin adlaw. Kaya na way na pagbista sin adlawan biya sing kitariha dunya. Di maig halom sin pangannalta. In adlaw in aon masambot na to banghiruhal kato taniw adlaw akhirat in kitab na to. In loon niya amo na in piyag amalan na to di hababaw sing gumiin. Nahasabab yan, subay kita niyo matilo sa magjaga sin amal ibadat na to. Bang na to hiwing in pakaradyaan hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to timubu in pag-iman halom sin pangatayan si mga kasahabatan niya wayroon mabaya hiwin haulihan. In sila katantan, nagaapas-apas paamuin bang aun dapat makaon na ring hakatan. Bang biyayta sin Allahu Ta'ala in waktu sin pag-ibadat habihay ni, makaon na sila madto palugal. Amin tiyugila sin sara pag-amalan. We had to in sila. Way piagbidaan sin usog iban sin babae. Sibo imbaya nila katan umagaw sing karayawan amun biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mayta mabaya sila muna ring hakatan mahinang ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mabaya sila dito hakabtangan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkatan sin ummat niya makasud sulga. Innahinang problema lang sin magbibisara mataud magdaawain ako ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sumagawa di niya uruluning kakahinang biyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita na kamuhajaman na to ini.
Hasabab yan, matarang nakahati marayaw sin pag-agama iban sin wala hatat kala uno parkala kakahinang hapag-agama di sila mutas dahil nakakahinang piyatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagrida na kanila katan in Tuhan Rabbul Alamin. Sibu daon na hapal hadis iban wala. Sibu da nakarukduk doon naghapal sing Quran iban sin wala nagrida na kanila in Allahu Ta'ala mayta sabab yaon doon hainang nila ingkatan tiyatarang simpamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihanyan sabab di sila mabaya muklas daing hatumpukan sin mga sila ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasabab yan subay nato hipangasubabaran nato ay kau ummat dabha ako'y ni sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biadi baha ako mahinang ummat niya. Yadto in jawab bakay napusan sin hadis biat battakain. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Way rugaing. Jagahan muhajjari kaunig deng halikusan sin hadis yan tanto sadya in ikaw parihara iban pariharaon kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari doon hayan mga katawte manghuran agama Islam hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sin agi takaina way piagbidaan sin usog iban babae tungod paparkala pag-ammal. Hasabab yan nag-aapas-apas sila katan sinhinang amin bang aun dapat sandalan nila in karo nila in laol nila bang manhaj sila makapataod sinammal ibadat nila. Bihan yan sila. Hakan nahambuk waktu asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Ummu Salama. Long niya, ya Rasulullah, may taisab ini magkasabot sa mga kausukan, imbaba ini magkasabot. Hati niya sa pantun insya, imabugho ha mga kausukan. Biha, amo na in kanaog sin ayat, ha Suratul Ahzab, ayat 35. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Doon hay ni nagtimbang inusog iban babae. Wayroon muklas hatat kala sibu ing kakahinang nila katan. Karena iaon siyabot katan in Muslim usog babae, in bariman usog babae, in yaon halawn sin bigi jantong nila in kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala usog babae, way piagbidaan niya. Sampay na paamin kahinapusan niya biyay sin Allah ta'ala ron hay ni, tiyatagamahan sila sin Allah ta'ala kaampunan, iwan tutong basan bal kalaan haadlaw ka na kana. Amuad to in mapatut na to urulun batukun. Manjari mga katawte manguran hakama Islam. Dahin ha mga patumtum sing kita hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dua hadis na limbang panagnaan riwayat din kan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. In sambahayang laung niya jamaah, labi siya malago ing kalabiyahan. Ing kalabiyahan niya unda. Misan siya tunggal-tunggal ya unda ing kalabiyahan niya wala napinda. Labi luwa na tuodin, kalabiyahan sin mataod nag-aagad-agad. Hajamaah. Na, impagyan undunhan long niya, darajat biasa pantun lambang sinhagdan sumakat ko pataas. In lambang panagnaan, yari hababaan, makaliuin, hikarua, hikatu, hikaupat, sampai mabot siya pakauhan tagpito lambang. Isiyusi in nakakadto papuntukan niya, ang mga mataas darajat hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukong kaimbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo. Sambahayang Jumaat, yaon yung pagpaibog kato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo. In manawring haray niya maksud magsambahayang pamasjid adlaw Jumaat. Numaog dayong habay niya hapag panagnaan sin waktu. Biya siya sin nakapasumbay unta. Bang siya makaharap pa masjid hawak to na hikarwa, biya siya sin nakasambahaya ay nakapasumbay sapi. Bang siya manawring habay niya harap pa masjid karena sumambahayang hawak to na hikatu, biya siya nakapasumbay kambing. Hawak to hikaupat, biya dakuman manuk. Waktu hikalima, biya dakuman iklog. Asuhon na timbaran na to. Harihaon pa. Bukon na kita asubuhon sindo kaing sa, barantayin asubuhon ta. Ay ikaw, haon ba ako nakabutang? Doon ha mga darajat yan. Haon ako nakabutang doon hayan. Wala takiahatihan aon kapiligruhan. Maitain Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta hadto. Sabab ada pun impag agaw-agawan ta amuin labi malaggo in darajat niya. Aun paroon haon kabubugaan dakula biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haadlaw Jumaat apabila in khatib makasakat na pataas si mimbar lunon na si mga malaikat impag susunod. Nahasabab yan suway na to apason dito kita haamin panagnaan. Umapas dito. Sabab in miyaksud ta sambahayang jamaah. Amuin nag-aagad-agad kita katan, doon hayan kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hadis si karwa, riwayat din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salatul rajuli fil jama'ah tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsatan wa ishrina dhi'fa. Wa dhalika annahu idha tawadda' fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah wa idha salla lam tazalil malaikatu tusalli alaih
ma dama fi musalla, Allahumma salli alaih, Allahumma ighfir lah, Allahumma arhamhu, wa la yazalu fi salatin man tadara as-salah. Muttafaqun alaih, wal lafdu lil Bukhari. Hikaru hadis riwayat dengan Abu Hurairah, insam bahayang sinhambuk usug hapag jamaahan, lipatun sin Allahu Ta'ala kanya insam bahayang niya, labi raing sin sambahayang niya haray niya, iban sin sambahayang niya hakatabu-tabuan niya, kauhaan taglima kalipat. Inyan lang niya apabila siya nagwudu, piya amo niya yung pagwudu niya, kimukog dan doon haamuin, biya sin pagwudu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sin kaptangan sin Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, kita ko in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagwudu, biya sin pagwudu ko ini, isiyo-siyo in makapagwudu, biya sin wudu ko ini, wairun maksud niya rugaing ding sin sumambahayang, ampas siya simud palawm sin masjid, doon siya nagtatagad sin waktu, sa lugay niya nagtatagad sin waktu, siyusulat na kanya in siya nakahinang na sin pardo. Bang timindog na yung sambahayang, isambahayang na yung pardo, magakadagad na yung kataan, intimbangan dakuman sin pardo siyang bahayang niya biya dakuman sunnat. Ilago sin lugay mo naglilingkod halom sin masjid, nagdurwaah patuhan Rabbul Alamin, nagdidikir, mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtahalil, magtakbir, uno-uno na, dahing ha mga panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, hisulat na kay mo pardo, inna sambahayang mo halom sin masjid, wala pa ka mo nakatindog sin sambahayang pardo. Bukon kaya ni pag-ibog-ibog sing kita. Kita kau yan, mga katawtay manguran ha kami Islam. Sa bukon sa jayan, biyay ta doon hay ni, hisiyo-siyo na in gumawa, harap pa masjid, wayron maksud niya ro kaing buat malaingkan sumambahayang, wayroon tikang niya. Tikang niya, sinsiki niya, inangkat niya pataas, angkatun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap hiulog niya yung siki niya pababa, pakpakun sin Allah ta'ala rin kanya in pardusahan niya. Bihan yan. Nahasabab yan, wala pa kaw nakahinang sin pierdo kay mo, nauwos na indusa mo naig. Ay, kau tumuyo himinang hayan. Bihansan, mga katawtay manghuran, na doon hay ni, bukon sa jarihan, apabila siya nagsambahayang na, masi-masiin malaikat yaon, halawm sin lugal pagsasambahayangan, nangangayo, dua akaniya. Siyain pangayuan bukon malaikat im mangayo, habaran niya patuhan Rabbul Alamin, buat malain ka namin mga sila magsasambahayang. Unuin natin si malaikat, Allahumma salli alay. Ya Allah, hidayatin ipon. Ipon mo ini hidayati. Bangkaw hidayatan na sin Allah Ta'ala. Ikaw na yung sasannang-sannang manusia. Wayron amal hinangon mo imbukon kumugdan na sadya. Sabab in ikaw halawm hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampuna siya. Ampuna siya, ya Allah. Yaun iya amutan si malaikat. Yaun kau halawm si masjid. Dugaing pa in pangayo mo. Piyang ngayuan pa kau si malaikat. Allahumma arhamhu. Ya Allah, kalasahi siya, kaulungi siya, ya Allah. Bangkaw kya ulungan ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, rin na kau makananam kabinsanaan. Bihan yan.
Nahasabab yan, mahita na to di pagapasapasan. Biya sing kakahinang si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasabab yan, dahin haamin pasalan sin sambahayang jamaah, matilas taruunhan. In mga sila, amin matuyo maghinang iwan sindi. Matilas muruunhan hisin mabaya ummat, mahinang ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab doon hadis ikaw pati nibitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalus salawati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Thumma antaliqu fi rijalin ma'ahum hazmun min khatabin ila qaumin la yashhaduna as-salat fa uharriqa alaihim buyutahum binnar. Biyita doon hay ni in sa bugat-bugat sambahayang hamanga sila munafik. In munafik amin nagpakita sindayaw nila manusia bukon harap patuhan Rabbul Alamin. Harap pa manusia sila magpakita sin amal nila bukon harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo nalaong niya in sambahayang dua. Sambahayang isya, ibang sambahayang fajar. Amo ini mabugat kanila. Na pag-ubos biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakahuna-huna ako law ni, nakaangan-angan ako, amoy in dumaak ako patindugon na yung sambahayang. Pag-ubos law niya, dumaak ako hambuk usog papag imamun kanila, hasambahayang nito. Pag-ubos ang paakumig deng halawman nila, paagaron ko yung mga kausugan, magtipon sin durungol, hakayo, hati niya mga kahoy, hipatipon. Pag-ubos lang niya, ang panamu kadto, us manukod kita. Mangilaw niya in parintay ni, may taamhad din Muslim in diajakahan suno kunin pamabay. Banghadja makawa tayin hadis ini. Bukon niya to, siyo-siyo, in nagsunog simbayta. Kita, in nagsunog simbayta. Yan hipakita kato, bang biyadiin in bugat, iban bisasing kayo, bang siya malablab, wayron kapinun, biyadiin na bang hadlaw akhirat. Harap na patao ang hindi magsasambahayang hibutang kaniya, inlablab sing kayo. Amo sayan. Nahasabab yan mga katawtay mong huran haka may Islam, ando kailo. Subay kita niyo, mga nal marayaw. Ikaw pat hadis, nasabot ta kailo yung mga kababaihan, hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya din intibot nila magibadat. Yaribita kato taniurun hay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'zanat ahadukum imra'atuhu ilal masjidi fala yamna'ha. Faqala Bilal ibn Abdullah, wallahi
lanamna'uhun. Qal fa'aqbala alayhi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu ini dimarahan ini. Bibis sa bihayaon hakatilingkal singgumi. Sampai biyayta nila na haram hababai in lumamud magsambahayang jamaah. Sampai aun masjid piati tindog wayroon babai manjari sumud. Maritampik pa mga lokal amin hula in kahinapusan singan sinhula nila tan. Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, Bihan. Nabiyita doon ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila mamaid kaniyo, hambuk dahin kaniyo im mga kaasawahan niyo, mamaid kaniyo sumambahayang pamasjid ay niyo paglanga. Ay niyo paglanga. Amoy nimbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon hay ni hawak to sin nagbayta hi Abdullah ibn Umar, anak sin Umar ibn al-Khattab, si Mambung in anak niya, hi Bilal ingan, Bilal ibn Abdullah. In agi niya, wallahi lalamna'uhun, ibot pa Allah, agpangan na mo sila, di pagkantuon pa masjid. Hajaman pa ini si mga tabi'in, iwan si mga kasahabatan kaibanan. Mahita, sabab doon hawak tu jaman yaon, timagna na imbabai, luhaya, magbaya simbaran nila. In kita langon tain, kababaihan ta. Magibadat pa masjid, kitain nagjajaga kanila. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. In kausugan namin magpabuntol sing kakahinang sin mga kababaihan. Magpaamo sin kakahinang sin mga kababaihan. Paamuhon sadya in kakahinang nila. Habang man sila ri makahinang pitna, di taman jari langon. Sarab hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagaapas sa pasin usog iban babae mag-ammal bangaon dapat di sila mabaya di makahadir hawak tu in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumunay sin ibadat piabdo sin Allah subhanahu wa taala. In kaibanan tumangis hi Umar ibn al-Khattab hambuok waktu wala siya nakaagad pagjamaah. Nasusa siya lando, tiangis niya, unuin hinang niya, aon lupa niya, nabi niya, piyag sarak ka niya, piyag dihil, bang manlong niya, murah-murahan niya, tumaka, gam-gam kako, sinwala ako nakalamod, nagjamaa, hambuk waktu, sambahayang asar. Para haling kiyat to niya, maksud magtabang, hambuk tay mangud, nagkasusahan. Amal da isabyad to, sa sumagawa piyag susan niya in hambuok sambahayang asar wala siya nakaagad. Biya din na kita nyo ini. Langon ta mga katawtay manghuran. Uno na ba inkimugdan ka to ini? Hajaman na to ini. Subay na to ini panganalon marayaw. Hasabab yan. Diugalan in Abdullah ibn Umar ha anak niya. Sampai piamungmungan niya. Wayroon siya nakapabungbong ha anak niya. Buat malaingkan hawak to ito sabab impamaham niya. Biya luparabos in anak niya mutas daing hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mig daing hasun na niya. Manaikod daing hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kasusahan niya anak niya. Uno'y sabin natali sin anak may taimat yato si mambung haama. Sabab kita niya hawak to nila yad to jimatu yung mga kababaihan, luhayan na himinang sing kabayaan nila. Lumunsol na ibansin, laong sin magbabahasa, biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasusungon, wakto, manaw ing kababaihan na karandanan, nagbabadyo sa naghubo. Kita na kamusin luparagbos bihayaon. Nagtatawon, tiatawonan imbaran sa limilintob ing katantan, di mapatot palintubon na wakto yan. Amusay ni, in makasusa. Nahasababyanan do kaylo, subay na to inihatihon marayaw, pangannalon marayaw, magbing kita madto pajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang aun dapat. Bat in tao amo hindi masok palawm sindaghal niya yung pag-iman, magpakaangan-angan, hagin hawabaran niya, bang isab ako nabuhi hatimpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin akong sukatun niya patuhan Rabbul Alamin. Sila to amin kimamdos impangatayan nila himugot impag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amusan mga katawtay manghuran ha akama Islam, ando kaylo. Si maplag bihaon mataod na in nagpagawa hukuman. Haram na in babae magsambahayang lumamod ang mga kausukan ng masjid. Hajaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam biyabaita katutan niyo. Bang biya dinin aturan niya. Khairu supupir rijali awwaluha wa khairu supupin nisa'i akhiruha. Sarayaw-rayaw sapan si mga kausukan. Amo na inhaunahan. In sarayaw-rayaw sapan sing kababaihan niyad tuhaulihan. Sabab kikita niya yaunin babae, yaunin usog, yaunin bata-bata. Hasabab yad tuhitaw sin sila ing kabata-bataan hagitungan nila. Haunahan sin babae ing kabata-bataan, haulihan sin kausugan ing kabata-bataan. Amin mga sila mabaya magpaagad ha anak nila. Harap palugal pag-ibadatan. Damikian, dahin hanga mga pagpakuyag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasambahayang dua, aidain. Nagdaakin Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya makarungog sila sin hutba. Bihan yan. Naman jari langon sing kita magjamaa ing kababaihan. Sa bang pakatabo-tabuhan, lumunsul pakain-pakain na rin tapaglangon. Among saan laong makasusa. Namura-murahan. In mga ini, ando kalu-kalu makapangannal kita marayaw. Amuin, bang aun dapat makasud kita ron hatumpukan si mga sila. Amuin nakalamud. Ha-ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Mga palanggungan ha kama Islam, tumutog kita niyo roon ha pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impagyanon pagmabuka, amoy in, daing hawak to pawakto, himihinang kita niyo taming singgin hawawaran niyo, nato, daing ha amin sumuok pahinang sulang ha pag-agama. Ayaw kita niyo imibog sinununo na kaibugan si mga kafir.
Karena inyan hambuk dahil mga sabab mabisod kita nila. Bat habihayaon waktu zaman, kaya ibukan na sing kamatauran, ing kakahinang sin Yahudi man Nasrani. Parahal yan biyabay tak kato. Tiap-tiap sumambahayang kita, yaon tahibay tak pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayati kami ya Allah. Paagama mo sa buntul-buntul. Ihdinas siratakal mustaqim. Daan mo mabuntul. Amin mapatot na mo urulon. Amo na yung pag-agama pa Tuhan Rabbul Alamin. Siratal ladina an'amta alayhim. Daan iurol si mga sila. Kiyarilan mo nikmat. Kaya tukbalan mo na sin nikmat. Nikmat sa lago-lago mga kasahabatan, nagrida na Allah Ta'ala kanila, buhi pa sila. Kita niyo. Kuno na tiyo madawhat yan, turi na to kay ngata. Ghairil maghdubi alayhim, ya Allah, ay mutuod kami hidayati. Maun paraan si mga sila piyag mumulkaan mo. Isiyo sila ini, Yahudi. Walad dhalin. Iban si mga sila nalalaw nga pag-agama. Mataon saan nalalaw nga pag-agama. Hisiyo sila muna-muna. Nasrani. Nakita na kamusing kakahinang na to ini. Kaiibukan si Manu siya, usog babae. Muslim mataod maibog. Si mingod na kakahinang sing Yahudi ban Nasrani. Hauno-uno pag imun-imun. Kakitaan mo ro nilo paragbos sin Nasrani ban Yahudi. Hainang nila. Takaw yan. Bangkaw roon timundan. Ha Rasul sallallahu alaihi wasallam di nakaw malawang salama-lama. Uno yan intundanon na to. At tawahaw no kita tumundan. Amin piagbin niya. Taraktu pikum syai'ain. Pagbiin ko kaniyo indua perkalain. Ma'in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Bangkamu mamaugbog doon hay ni. Manggayonggong doon hay ni. Uno-uno yung biyayta sindua ini. Di ka mumutas. Di na kami malawang salama-lama. Uno siya. Kitab Allah. Wa sunnati. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab sin Allah Ta'ala manin Quran. Iban sin sunnat. Sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unin pagyanong sunnat. Amo nain. Biyayta niya ring ha. Hadis. Iban hadis Qudsi. Karena indua yaon maglilay, magpatarang sing Quran, di takahatihan bangunin maksud niya. Kasabihan piya sa wakato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuad tuin urulunta. In pag-agama ruundahan, wala nakakuha. Kana bang aun hinang doonhan long niya kaya ibukan ta. Hinang batin niya unlong niya pag-agama, asubo habang din nagpuunan yan. Hisuin nagpuunan han, hisuin naghinang hayan. Kaya ingatan mo magtuy-tuy, bang bukon siya rin nga, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Na murah-murahan, papagbarakaton katutan yun sin Allah ta'ala in waktu na to ini, ando, bang aun dapat, na makauna kita niyo katanda yung hawakto. Tumabo pa masjid, labi-labi na yung mga kausugan, yung mga kababaihan, bang isa buhay ramudarat doonhan, hambok siyabot doonhan, mapatot nila halian, ayaw sila mag-ari-ari, bang sila humarap pa masjid, amin kaiibugan, ayaw ri imibug kanila, inusog, misan imbabae imibug da kanila, ayaw kamo mamakay. Iban sin panghamot-hamot, bihan yan, biyasin hajaman sin, ini tabiin, iban sin sahaba, amunain, kasambong sin, ini Bilal ibn Abdullah ama niya, sin insya agpangan niya tuod im mga kababaihan pasal sing kita niya sing kaluhay as mga kababaihan amin wayron na akon mag-inu-inu doon hayan nalawi na inhawak to na to ini agad di na mag-inu-inu in kita ha tay manghudta sabab na labi-labi nahambok na kuman halom sindon niya ini mag-inu-inu amin yahalgaan nila in pangdaak pahinang marayaw iban panglangi daingay nang mangi al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar hambuk dahula halawm sindun niya ini timitindog hayan amurain pula Saudi Arabia
Mapuas ding hang katan, wala doon hanin dua ini. Hangkan na intaw katan, luhaya sila himinang sing kabayaan nila. Pasal sinway roon pagpatumtum. Murah-murahan mga katawtay mong huran. Inya to katantan, pagpatumtum sadya, bukon niya to rin kaku. Bangaon doon nakalabiring hakabtangan ko, na inya to kaku yad to ibanding hasaitan. Bang siya kimugdan na kaamo, ando doon kita niyo tumaytay. Haamin biyayta, sa bukon din kaku yad to imang hadis, in Quran biakbat ko rin Allah Ta'ala, ibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudak wa 'afwika wa ghinak. Allahumma ij'alna fika raghibina wa fi jannatika tami'in wa adabika aminin. Allahumma amla' wujuhana minka haya'a wa qulubana minka faraha. Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.